Sanibonani mphakathi waseVaal. This is your boy Mandla Wakambatha. As we have promised last week ukuthi sizobuya sizonceda ama-out sisamelane nabo manje, and remember we said sizobe sibayihambise emakhaya where we're going to try and reconcile. Some of them, they have not seen their families in many years, so we hoping bazovela sizama ukuthi bathole impahla ezintsha, get their haircut, and then babe ready ukuthi babuyele emakhaya to meet their families. So stay tuned, we'll be live in no time. Thank you. Yaphela ke Mandla obuang. Ke khale maphakisa bua. Ke a thabela hore o be le interview le rona mama. Re na le bothata mama, re le batho ba Vaal. Bothata ke ntho re shebaneng le yona, abantwana bamanje babhemana nezidakamizwa. And I think njengoba mama nawe kubhlungu kuwe ukuthi ubone abantwana abancane baphila ngalendlela baphila ngayo. And since most of the time udulamo ubabona ke eng sekana se tlamkelelo nyawo first thing mawubonana nalobhlungu? Uyazi into engicabangayo eza emqondweni wami ingathi nje umbuso wethu ungathatha lengane zethu zonke azincede azilekelele ngoba siphelile nje isizwe. Siphelile nje isizwe, siphelile Nkosi yami. So mawungabheka ngalendlela thina esikhula ngayo nangalendlela nina enikhula ngayo, ungathi kahle kahle inkinga eqalephi? Inkinga iqale laphana kwathiwa nina amalungelo. Iqale lapho. Ama-rights yiwo nje aqedile izwe. Kuphelile nje, angeke kusalunga lutho. Kuphelile. Ngiyabafaka nabunyawo. And kubhlungu na ubiza ingane yomunye umuntu uthi unyawupe boy, libhlungu lelo gama shem, libhlungu. That is so true. Ngoba ke umama ofisa ukuthi angaba nomntwana okuthiwa unyawupe. So wena ungasho yini engaka bake bakwenzani wena bunyawupe ongathi noma ucabanga ukuthi yazi labantwana mina ngibafuni because of 1 2 3? Uyazi mina into bangenze yona ngoba ngiyabathanda, ngabantu bayaphila, ngithi ngiyabathanda nje ngabangani bami nje labantwana. Into engiyenza nje ukuthi ngibakhuthaza ukuthi zama ukuhlwela labana baka, zama bararabatla mara hauna batho ba re thusang. If you like batla utlwela re sebetse. Inkinga ile. So kutsho le la ba tloletse ntho tsa bona bothata gore ba gutla hape re hepe ba tlela ba losuba bana ha bana nix ba yesa. If unana o ka ba le opportunity mama ya ho bua le government o ka reng ko yona? Nthapile creation sa government nka batho ba rekisang di-drugs kaofela o ba kwalle o etsetse bana ba gona mesebetsi, finish and clear. And ha o re maponesa ha ba tsebe batho ba ba rekisang? A ska ba bua ka maponesa bane ba nka tjotjwa ga ba shebile ke dula mona na 24/7 ga e bona ntwe tsa hala. Maponesa ska ba bua ka ona ke uniform fela, maponesa ke uniform e tsam plan le lona ska ha le KHD e tsam plan e tsam bana ba gona plan tloela o se. Mphakathi I think nzwile mama re leboha haholo. Re leboha bolong ka re modimo a ka o hlololofatsa. Ke a rata ntho e buileng hore wa ba rata. Ke ba rata ka pelo ka kaofela, ke ba rata ke bana ke mme. E bohloko ntho e sahala. I wish you the best mama, enjoy the rest of your day. Thank you very much. Thank you. Yaphila ke tlo inka edile vele ke batla phone. Ibitso la ka ke Mandla ne. Ke tswa KHD. So KHD mama re tsamaya re interview batho because we are actually trying to help bana ba nang le bothata ba dithethefatsi. So when as a lady, as a mother, we just wanted to hear your views. Ore ha ntse ba bona mona ba phela ka tsela ba phela ka yona ba bang ba sa le ko dintlong ba balile. How does that make you feel? Pula ka ba pfuka ula mutune ban future ya bana bao iya singe maybe netlo ba doctor mo ya so because of poverty and situation kontlong, that's why ba lidela mo be ba utse ba maybe ke stress or ke abuse, we don't know the circumstances ko tlong. No ke rata element o tlang ka yona ka hobane I think most ya batho bana na fela bana ba kena dithethefatsing ka hobane ba sele kapa ke peer pressure. And when you saying no, there might be other circumstances. Ke tshwala like maybe bo poverty. Bo poverty, bo abuse yabo. Ntungena tse jwang. So if motho mongwe ka re mare a o se ba perela ba tseba bana ba bang ba holelang poverty more bona ba tsubi. I ke tshwala abuta see maybe omong lo mong ha ka interview one by one
also like different circumstances. That's so As true. in 21. That's so true. Eba When have you dilela ever had somebody maybe close to you? Have you ever experienced somebody close to you and and if so, yeah, kuhlukumeza kanjani wena leyo nto emoyeni? family wise hayo maka a friend ngwana hayo la ya mo qetela benya upe no spetlele wabo Mangusibhedlela. yena ngono Mm. the victim uspetlele and stuff so yena pilo ba pilo like utula pilo ile buhlungu every time ngwana ka wabo it seems like you're useless or what so So do you think ukuthi at some point the parent bagcina ba blame le bona or maybe akamuhudisa hantle that's why agcina leje ngwana? most of them some of them ke stare most because batswadi ke se ga ke nna bele So maybe the last one here do you think government ya rona, what is it that government ya rona o ka re ya etsa ene ya ba thusa bana? Honestly speaking, it thinks ka re so se bone. I want to keep on him because what's on a lady rehabilitation center though Yeah. ba batla tšhelete wabo Yeah. unless le di programs for TV ke bona he batla ankang he ba ba ise ba ba to the specific facilities so fela je motswadi a nana re yo tšhelete ngata jwalo ke teng ka yo isa ngwana rehab Ka motswadi ha sebetse. wabo government it's news Sharon, thank you very much for allowing us to have an interview. Ne? Okay. E sebetse hantle ne? even though some kupa marasa Ke Mandla ka lebitso. Ramabanta ka lebitso. Ramabanta. Ke thabela ho tseba papa. Papa re ntse re bua mo re tsamaya re ntse re bua le batho ka taba ya bana ba rona ba sokolang ba tsubang dithethefatsi. Ke batla ho botsa tje ka ile wena papa hore e reng ko wena ho bona bana ba bang se ba dula ditrateng ba bang se ba baleya le mahae ba bang se ba utswa ba bang ba shapiwa e reng tshweu ko wena o le motswadi? Ya loka. Ndula hampi ntho eo. Bona ke dula le ba bang hae mane ke dula shapile mo. O dula shapile. Ona le ke dulang le ena o sentse ka tlung ke maobane le ka jeko ntse ke qabana le ke batla a tswa a ye ho ntatae Ke ngwanyana ke moshimane ke moshemane o na le jara se kae? go la etsa bo 26 27 jalo o fuwe ntho mofango mane so ke tlo ya le maponesa ba mo jwetse ya ene mofango O sa tsanana le batswadi? batswadi ba ya ba mme wa hae re ba bile hodima mme wa Jwale o etsang ha o re wa senya? o rekisitse ka tlung O rekisitse. bene ke qabane le Le dula le dithujwana. a re ba ga rona le o mong hape wa o shwang le ene o hlokahetse o shwang ba le ithuba ba o shwang Yo ene wena o tla mo toropong o tlo iphandela yena o sala ko hae wa senya. Jwale thuso o ka e kopang emphakathini wasevale o ka reng ko bona le ntho o kopaneng le yona fela e bohloko ntho o kopaneng le yona ene ke a nahana hore e a se ntwa ya hao fela ke ntwa ya rona re le batho ba ko Vaal. Ke eng se o ka se kopang ko batho ba ko Vaal? Thuso thuso e nna ke e kopang ke kopa tswa a hlana tlohe ke eso ke dula ke le mong ke na wa o qetela a ya bo mofongo kwa le wena wa o senyetse. sa ke rekisa dito diaparo mokotla kone ke diaparo ke diaeta ke di kausu sa ke senya dito ga bone ke tsamaya ka mokotla diaparo O tsamaya le diaparo tsa hao ka so tseba hore ha o ka di siya a ne bo sa di thola. ke nnete E buhlungu lento esibhekane nayo la. Ubaba uyakhala ngempela ukuthi cabanga umdala ungangubaba la uhamba khona sekumele uhambe nebhegi yakho yezimpahla usaba ukuthi lo mntwana obhema lezinto uzokumoshela. yona mokotla ke diteki tse ntšha le tse ding gape tse ntse ke dikeng ga ke tsebe tlamehile ke tlhatswe kae ga ke tsebe tlamehile ke tlhatswe kae gobane ga ke batle go kgathatsa le di-nepto gore ne kopa go tlhatswa diaparo tsa ka nepto e tlo ndula hampe ntone ya gore ke kope ka nepto go tlhatswa ntho tsa Ha o bua le yena o reng?
yo a ke utlwane ka puo le ena nix. Jwale papa se kile wa zama maybe hore o ye ditleliniking o batle di-social worker o ba jwetse bothata ba hao ba jwetse hore kopa thuso? Ho na le motho a la nthusa re ke social workeng. Ke tlo ya hape mo social workeng. Ke a kopa papa, kopa o batle di-social worker ka hobane le yena ha ntse a tsuba tje ha e hore a never a kgone hore a thole thuso kapa di tlohelle ntho tse ko tsona ha tsebe fela hore di a tloheleha. Nna ne nka suggesta fela hore kopa o batle di-social worker papa o ba jwetse bothata ba hao and hopefully ba tla o thusa. A bonnete ke mametse dikeletso. Ke leboha haholo papa, nka re modimo ka o hlonolofatse. Thank you papa. O bua le Mandla ne wena lebitso ke oh a ke tla re tshinde lebitso sheba bro ka tseba ho etsala a ke re wa bona maauti a khawathe maauti a tsuba mfethu, understand ha ona na ke eng re le batho ba vale e re ka etsang hore maauti a thole thuso? Boza nna batho ba khono re nya ba khawatile makgethe ntle ba re kopa di 1 rand amtshare bosiu ke bona ba re tshwara po ba re etsang a nna wa bona at the moment ne nka fana ka best advice mara bo mo mo ke leng go bona cause I ba bosiu nje wa bona mtshare ke abuti kopa ponto sa ba fetile ditsotsi batho ba ba khawatha big time bona wena o lemetse ke taba ya bona batho ba mpa is big time boza wa bona a khono thola o never khono tseba hore dintho tse di phewa ko kae kapa ho etsalang eng kapa cautionary measures tse ka nkwang gore ba thuse honestly nje cause a re tse bitswa ko ka ntho tse a re tse re tlo tshwara motho iwana a re tsebe mo di phewang ko teng go thole mo di phewang ko teng tsole ke ntsheng yanong ha ona na government ke eng se skane se se etsang hore a thuse maauti e teng ntho e bonang nkare ba e etsa batho ba tsubang kapa government government na ke bona le nix ba etsa cause no ke re wa bona le batho ba batsuba ile maponesa na lo feta fela ba sheba fela and then rona ithini le nto se umphakathi. What does it say to us when even police would just pass these people using? No tsantshi e tshwana le bank e kolota wena okay wa bona bank ya kolota ona tella mara wena o kolota ke banka ena taba lwena so ke nana ka tsile jwalo nana government latella mo yona nna se ke nagana I'm not saying ka tsela eo if una na le something elong in return bona ba tlo e thola kapa ba tlo etsa na ba tlo latella because of netlo ba profita ka something. So nothing goes for nothing. They've got nothing to gain even if ba ka sebetsa batho ba but then maybe if ba ka build a rehabilitation center tse ngata ba banka ba kolla ba etsang at the end of the day it tlo ja bona tax or ba feed ba tlele medication ba etseng ba tlo gana lo seng government tlo gana lo seng ngata ka batho ba one so if maybe no na something government netlo e thola because what's fit mo ke mo currency fit government na kinana if no na something in return yona netlo e thola e phamise maybe mashele nyana currency nyana government le english na batlo latella but then they're gonna run it's a losing game. Quite interesting no nchayele ha ona yimpi kuphela ka government or yimpi ekumele nathi siumphakathi sibe involved kuyo sinceda ama-out? Thina singayilwisa ukuthi izame ukuthi siwanceda ama-out but then and I think it's a big cartel. It's a tough cartel. Thina ordinary humans like kanje asibhayizing our phansi in noma singafuna ukudiga deep ukuthi origin into le kuphi root yayo akula one by one sizobhayiziseka no bro ka expand kanje if bentonyane wiki nyane in so my look start in out one intwana i1 enzani kodwa masinga if we dig deep to the root sifuna ukuthi sithole root le ukuthi sikhiphe silwisane nayo baba amakhanda zo waphansi. Without wasting your time and thank you very much for allowing us to have this interview with you. Kopa o botsa riding ha ona na mfetho youth ya bo 1965 ne ba tlo khona we lwantsha ntho ba lwantsitseng yona if ne ba tsuba batho ba a tsele di tsa tsubi tse a tsele ne di le rough tsele ne di hana no not trying wa bo raise into the apartheid system wa bo ya English but then tsele wa bona even if the white supremacy ne di tshwere sethunya tje ne gona nka stena wa ipotsa bullet ka stenya wa bona tsele ne di aketse ne di deep lona le ntshole ya ubuntu botho le eng wa bona lona le aketse di morals le aketse ke tla reng batho ba le ne ba abantu
wabo ne strong tsele ne strong ne di emela ntho tsa ona ne di tseba mission le purpose ya life. There's a mission and a purpose. Ona tje ntlomong na ba wa bona na ka tsela ya ka ke na lo bona biblical studies maybe na ba pele no na le bo biblical studies di eng ntho tse gona le tsoseletse di spirit sa le eng no we said just the new education to preparation je o skela ngamla gona o tlise wetsa so ntho tse ya biblical studies kola bible ngona ntho tse pa like body proverbs ecclesiastes le di psalms le revelation le ntho tsele ne di install something into their soul, which is the soul is the king and your body is a slave. Now we only feed the body, which is this body is fucked up. It's carried by the king. Nama hona to feed ofela nama or hono perform whatever performing ofele. So tsele they were deep rooted. They used to read books. Sabala di books. Reshaba media or feedang into nonsense tinje machila nyana fe. But tsele ne di rutwa the morals, to character, dignity, build into it. That's why spirit sabona ne se le strong tsele rona rona wa bona go wika matota thaka ke tse mo rona re weak nje re dintho fela nje rona re na matla go renga fa ba vele ba faka nama trucks ukuthi ba vele ba iqedelele youth ya no wa bona le rona na ke tsibi ke tla re we not that deep rooted rena ntho ele I can think I be a wisdom. We lack wisdom. We lack a wisdom. Wisdom, which is with wisdom, everything comes possible. God is wisdom. Wisdom. Education, the knowledge, negotiate and education, but then it's not enough. If I had wisdom, it's about origins or Madia, Kimadia for Father Starona, Talabarona, lineage, or Lama. Kere madiana once let's go pelo pamise seni ne go hino o lwane le ntho tse so ha le motho a monno eme ga bantho ba bang ba bana o itone le ka tsele jwang o be le character jwang o itshware jwang ha le motho o etse ntho tse hona mo rutwang ko teng because le batsodi ba rona ba batlang after bona ba bona nje ba iphelela phelo ba bona ha ke blame bona because I don't want to blame Kolfatsing, you understand the posa but then re leka ntho tse le bonkoko bo mdala ba re be ko fatshe ba ga lo ngwana mshimane boy wetswa tje ha o gutla wetsang eng wetswa tje so wa bona no ntho tse ha re sana batho ba ba rutang tsona ntho tse the things that they phamisang that wisdom because like I'm saying with wisdom comes everything go hlalle ntho tse kaofela if re ne re na le ntho ne re ka ema re na mphakathi kaofela re tseng so no ke tlo ba isa kaosana if wetsang eng mamang wa hlaka choko re ke manga ntseng eng intela choko ele ska enka choko ele and not of like a blink of an eye wabo ke a rekisa ke tsang eng ke enka dining a ke nahana go tšhelete ena le matšhilo ana mo tlong ke santeng e tlo mpaitsisa ka o sane o etsalang eng never rekisa madi a mokwena kapa a mang gore ke tlo o understand gore if o rekisa lesolelele o tsebe o rekisa le ba ha bona ba bangata ba phetseng lefatshe le ntho ya before father star ya ditla ditlolwana mo ditlolwantsha wa tsona le gathering ya di ancestors so ba so discuss wa go la bona madi a lona madi a kona tla matlisa madi a mang le bana ba rona ba tsamaya lefatshe le gore le senemi ya rona seboko sa rona se ne se tswele pele motho mo rekisa ka 20 rand eng so ba qeta le dimusane ba reng bona le tswa jwang re tla re paise ya kaofela Utomkhulu thank you very much Autyaka I appreciate Autyaka and enjoy the rest of your day ne ke ra ke le bola bohlale o bo shirileng le rona thank you Autyaka Mphakathi waseVali it's your boy Mandla waKambatha ngihambe ngedwa ngihamba noBongani ngiphethe noSiyeni ngapha ama-artists watholile and I think ba ready manje ukuthi somitha aba family Bongza already kubona umagogo bona angiready 100% ukubona amagogo azojabula la ukuthi intwana yakhe nayo ifuna ukubuyela ebusonini ebuyele empilweni ngicaba ufresh kanjani Siyeni already ubona sister ngiready khona Phila jwang bafetsa la tsoa ka so khona shabul bani ke happy khona o happy na bila watho mina bona I'm always happy alright bafethu alright so as you know this is reality so yeah nathi bafethu asazi kuzowenzakalani makufika phambili but izobona khona 12 o'clock would be live catch you there sambeni bafethu sanibonani balaleli be-KHD Media ngegama nguSipho kaNcwadi silokhu siyaqhubeka nge-the comeback journey unfortunately uBhoti Mandla Mbatha uye waba nento emphazamisayo ukuthi akhona uqedelela le hambo leli kodwa ke sisasenobongani noSiyeni lana siyaqhubeka nalo so now sizobashiya lana kabo bongani then kusasa sizobuya siphinde siqhubeke ngohambo lwethu
uya phambili uyofuna umndeni kaSiyeni la besiye khona eMkhelele sifike uthola ukuthi abekho baye esifeni. So naseDennisville kuyinto enjalo ukuthi baye esifeni eFrenageni, and lapho ke kula ukuthi uSiyeni akazi ukuthi baye kweyiphi indawo because ngathi kusayizi kusebukhweni bazimkhwenyana wakhona walapha ekhaya bayosupporta yena. So ngizobapha nje amazwi amabili amathathu ukuthi bavale, then after that ke saphinda sibambe kusasa. Ngizoqala ngoSiyeni. nna ke Sizwa njani nje about yonke into mntaka? Nthongolongo e tsamaile sharp mpa fela ke disappointed mara ke wa re lo sanetse go tswela pele ke tla re ke le buile wa nthotle e tsaetse. Yes. Ke ikutlwa ke le happy. And then wena ha o shebile o keng tabatabelo tsa hao kapa ha o bona leto lena o bona re family ya o e tla reacta jwang ha o fitla kapa? Nna leto le re le nkileng ha re kopana le bona ke bona e le hore ba tla thaba ba kopana le nna e tla ba ntho ba kgotsofallang haholo. E le hore keng e entseng hore o qetelle o finyelle qeto ena ya hore no enough is enough? Kore le nna ke utlwile ntho enana e nsutlile haholo bophelong ba ka, no ke utlwile ke right. Okay. No. Then for Mui mo malapeng a mametseng thola o mong o batla ho le yena o tlo itahlela mona kapa so ka fitla mona o ka re mo yena? Nka mo kgothatsa ka hore fela a nke qeto e re nkileng ke qeto e ntle, nka mo kgothatsa jwalo fela mo tse ngata ke na tsona. A soka a qala yena ntsa nahana hore ka re o batla ho iqala? A ska ba leka lo leka ho kotsi haholo mo re leng teng, ho kotsi a ska ba leka lo leka. Ha o ko mo hlalosetsa hantle ntle hore a ska leka lo leka e re ntho ena e o tshwara jwang, e etsa eng nna ke eng e etsang bona gore a be na le picture ya hore hantle o tlo ba jwang. Ono ikutlwa le wena o tlo senya ka tlung ntho engwe le engwe ya hao ono e etsa right ni etsa o moshe ka tlung o etse ntho engwe le engwe e seng right ni a sharp next. No re lebile haholo e re utlwe bongs ena o reng na ha re phethela ka sheko ntakaba Shwapo mina ngithi ngijabulile masifike ekhaya singasabuyele etown ngoba etown asazi ukuthi bekuzoyenzakalani uma sizobuyela mara kula sisekhaya. Yeah. And then njengoba ususekhaya wena u expect ukuthi izinto zizoba njani okuya kanje moving forward up until uyongena e-rehab? Mina kumele kube yimi enza izinto zibe right until ngize ngiye-rehab. Akekho omunye umuntu. So usho ukuthi ke kwelamalanga lapha until u-rehab uzobe uhlezi la ekhaya? Sure. And then what do you have to say kumuntu lapha ebebheka egxeka ajaja ukuthi no uSiyeni this and that, uBongani this and that and that and that? Uyini umlayezo oshoyo kuye? Lezo zinto bekazicabanga ngathi azifezekanga and ngeke zifezeke. Yonke into se-right kahle kahle. Okay. Yini ongayisho kumlaleli lapha ekhaya kumuntu ukuthi uzizwa ukuthi yena unzinyelwe uzibona ngathi uzoziphosela kule ndlela lena? Mawumu advisor noma ukhuluma naye uzothini? Angalingi ukuthi azame ukuthi abe la bese khona ngoba akusimpilo lena. Akusimpilo, abaningi abasekho. No, balaleli uSipho wakaNcwadi i-KHD Media i-The Comeback Journey. Today siyayivala ku Saturday and then sophinda siqhubeke ngohambo leli siye phambili, asikanophumula size sothole umndeni kaSiyeni naye ahlangane nomndeni wakhe because of naye la khona ngicabanga ukuthi bamlindile. So if it happens ukuthi balalele or bayayibona this thing, sicela ukuthi nabo ba reach out as much as nala seshiya ama number phone ukuthi bangakhona ukuthi baxhumane nathi so that isikhona ukubaxhumanisa naye uSiyeni nango nelindile ubufuna ubuyela ekhaya. Ngibongile. Eita.